अहानबदा मरोइबा पाउ PUCL के ट्रिब्यूनल रिपोर्ट खुदकता विड्रॉ तौनबा MP बिमोल अकोइजमना खंगनख्रे। PUCL की रिपोर्ट मणिपुर थुगाइनबनी हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी की माइकेदगी फोंदोरकले। नॉर्थ विंडोना संदोक्सरिब निमिदांगी पाउ मियेंग ताबरिब सिंगबु ꯆꯟꯃꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ हौजिक पाउ संदोक्ना पीजरी PUCL की ट्रिब्यूनल रिपोर्ट खुदकता विड्रॉ तौनबा MP बिमोल अकोइजमना खंगनख्रे। मणिपुरदा चही अनि हेना चथरकलिबा कांगलुफ की इरांग असिगा मरी लेना इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल ऑन द ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर हाइना मिंगथोनबा रिपोर्ट अमा PUCL ना फोंगलक्किबादु खुदकता विड्रॉ तौनबा अमदि मियामदा सेंगदोकदबनी हाइना MP बिमोल अकोइजमना खंगनख्रे। हिरमसिगा मरी लेना PUCL की प्रेसिडेंट थाकिबा अइबा चेरोल अमदा PUCL ना मणिपुर की इरांग असिगा मरी लेना फोंकिबा रिपोर्ट अदु विड्रॉ तौगदबनी। रिपोर्ट अदुदा यावरिबा मिसिंग याम्बा हिंदू लाइनिंग चटपसिंगना होम मिनिस्टर अमित शाहगा मानदुना मिसिंग यामदबा क्रिस्टियन लाइनिंग चटपा ट्राइबल सिंगदा अटैक चथकिबनी हाइबा वाफम अदु युमफम यावदबनी। मैटे फुरुफ का BJP ना लुचिंगबा लेंगा का हिरम अमतदा यासिन्नबगी वाफम लेकिदे अदुबु सु एग्रीमेंट कुकी खुलाई पाइबा सिंगा BJP लेंगा का वाफम खरदा यानकिबदी लई। मिखल वमांगदा सु ग्रुप सिंगदा BJP लेंगा ना यामलबा सेनफम थादकी हाइबा वाफमदा PUCL ना थिजिनकिबा लेब्रा हाइबा वाहंग हंगबदा नतना कांगलुफ अमखक्तना विक्टिम ओइन लौदुना इरकपा रिपोर्ट अदुना ताकपदी PUCL ना कांगलुफ अमखक्ता की माइकेदा लेपा अदु उथोकले हाइबा वाफम सु चेरोल असिदा पल्ली। PUCL की रिपोर्ट मणिपुर थुगाइनबनी हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी की माइकेदगी फोंदोरकले। कुमजालिसंगनी कुनहुमदोइदगी चई अनि था मरी हेलक्लबा मणिपुर दा थोकलिबा लान असे लोशिनबा लेंगाक अमसुंग मियामना होटनरिंगै तालक असिदा PUCL ना सेमजन साजिनबा रिपोर्ट अमा फोंगलक्लिबा असे मणिपुर मियाम की मायोक्तनी। रिपोर्ट अदुदा पल्लिबा मैतै सिंगना कुकी सिंगदा लंदाबा हौरकपनी हाइबा PUCL की रिपोर्ट चामा अरानबा रिपोर्ट नि हाइना MPP की माइकेदगी फोंदोरकले। लोइना कुमजा लिसंगनी कुनहुमदोइ की मेगी तांग अहुमदा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हाइना फंक्शन पांगथोकलिंगैदा सोचानपुर दा कुकी मियाम सिंग अमसुंग खुलाई पाइबा लालहौबा सिंगना अचौबा रैली खोंगचद अदुदा टोरबुंग कंबाय अमसुंग फोगाकचाउ दा लैबा मैटेगी मयुम मकै मै थादुना असोकपन नंगहनकी। मखा तारकपदा कुकी सिंगना सेरोगी युम चहुम हुमफुगी मथक्ता मई थादना मांगहनकी। कांगसुप यांगंग पोकपी अमसुंग सिंखोंग सिंगयादा लैबा सिंगदा कुकी सिंगना लंदारखिबनी। मणिपुर की मियामना खुलंगाकपा यलहोमी सिंग खुंदारिबा मियाम सिंगबो ngaknaba defense tobani maitei singna kuki singda landakiba leite haina phongdorakle। amadi report asigi mayokta manipur people's party ki office bearer singna mifama mafamduna khanaraba matungda Imphal West ki SP da case sama MPP ki general secretary media Arambam Karamjit Singh na file tawkhre hari। party president vice president na manipur ki university laga manipur chief minister ga consult tawida haiba ganja asida abani sochampur da asobo rele masala rele saliba numit asida kanda kulai paiba kusin koi shudre ba sine pulap sabida matunda meteina kundari ba tabum tabumda adagi apni haiba jaga jaga sida moi landa sada matunda मैतेसी में थाबे आदगी मैते की लैंड टूम में मंगल है अमसु मैतेसी की महमूद की सचिन के जोबा मैते के अफु चाहिए असो हाइबा पोल असि हाइबा कुकिसिन गंदावने अदु मतुंदा अखोई मोरेदा आदगी अदु मतुंदा सेरोगी
좀 조금가 공부가 거기 그러나 거기 나가 있는 나가 주말동나 디싱어시나 뭐기 세퍼레이트 애미니스트레이션과 뭐이 바운더리 뭐 시험을 통했다 마이팅의 군다리와 여러 미신 군다리가 같은 시스템을 알다 뭐는 하이로 나도 마도 example 하이로 소삼부터기 모레더기 세우더기 또 거기 싱글은 뭐 내가 신경 나리와 거기 여러 미신세 굳이 왜나 이 미신 내가 거기 마음은 내가 신경 mấy dân thì hay và những số lượng và prime minister home minister mà bắt được miam thì là sẽ không có post đó mà sẽ mấy cái là hàng lần đầu đi hay là mấy cái gì là cái mà không đó thì là những lần đầu thì amal đó manipur của lại và những cái gì là cái gì là cái lần đầu thì là không đâu Imphal West District ki mayang Imphal Bengun Awang Leikai da leiba Bengun Awang Primary Madrasa School gi matangda All Manipur Muslim Students Organization Imphal West District Committee na media da thamlakli ba wafam singadu yumfam yaudaba ngaktani haina school asige headmaster in charge MD Abdul Hakuna Fongdurakli Hiramasiga Mari Lenina ngasi school asida school asige oja amadi SMC gi thaubu basting yauna pangthokpa Paumi Singona ba amada MD Abdul Hakina makhatana haikibada so nangarang media da school asida yengsin ba chatlubada school da oza karamdrei mahairoi singi midday meal mahairoi singda pizza dana school gi headmaster na season na duna laire amadi so gi thomi singda headmaster gi maikidigi kian khanghanba chathare haikiba du aran bani thamoi sengna thawak tawzari ba school asigi oja singu media da lana uhanbagi thawak asi makhata na tobiganu karigumba so na school asibo thamoi sengna nusi Birabadi School asida lakpiduna oza singamadi SMC ga punna famina duna thabak tawminasi haina makhatana phongdoki Satra si hujikti satra se aina satra masing hujikti yam masing yam budi oide angang kunthra dage hena leite maramdi angang singi apart tobulina hujikti private school da masing yamna chakiba oidina angang sing yamna heavy oidi oide makhoida aina makhoina ingona kanna pressure tormasi school building construction gi se sang PU se sang thaki budu PU haibadagi aina agi manakna pa members amada school gi member guardian sing da sakini guardian sing da loina madugi ware dor mona wala khangba ngakani khoida kari gumba amata leite makhoina loina khangba ngakani aina kaisu lana sinna bamta leite office ki ran ko poche amata sinna leite tingkai Wajasing mafam wajasing tu sakini, ada gisi tu wajasing tu ngarang tu lagi ma matam kita lihat orang ini, ai napung jas ai pun di mana ai school tu lagi, muai lah pun muai Arab pun ni wajasing kerana tiang apa yau, kerana tiang apa pun wajasing tu lagi ngarang tu lagi, mafam matam sana wajasing ada aku itu lah tapi itu Arab pun kerana tiang tu tiang kerana natan natan karing tu lagi, kerana apa pun tu lagi. Ngang sing ki apa lakpa po chai kari gumam tai koina lana sinna bulaite aina family dak sinna busulaite aina sinna busulaite SMG jingjana sakini Nong taragana ising thumba nungsa saragana uful thoktuna chatpa nuaitraba lambi uchiwagi kilometer mari rom sangba lambi mayang Imphal Assembly constituency gi MLA Kongkham Ravindra Singh gi miching makhada uchiwa Students Welfare Club na JCB amadi roller season naduna semzen kre uchiwa hidden achoba lampak machindagi uchiwa kaboikhul uchiwa wangbal gi lambi sing amadi uchiwa awang leikai dagi bengun gi salamat bazar machin fawa amadi Awapali lambi yauna punna kilometer mari muk sangba lambi asida mahairoi singna school da chatok sasin tauba amadi miyamna chatpa matamda khudong chadaba kaya mayok nariba singi yenglaga MLA asina masagi lanai pocket gi lambi sing asi semba haurakpagi damak USWC gi president Huining Subam Joina MLA bu thagatpa phongdorakli
ꯆꯤꯡꯇꯝ Social Workers Union Bamon Kampuna Bavina Speciality Hospital �ꯈ𝐢𝐯 Blood Center ga khusamnaduna voluntary blood donation camp ama pangthokre Hunger Marches Day ga mari lenina Bamon Kampu Makhaleke Community Hall da pangthokiba blood donation camp aduda apunba mioi 15 rom EPK Union asigi maiketi ki achoba thodang lokiba Bavina Speciality Hospital ge staff sing donor amadi Arambai Tengo Unit 13 ge members singbu thagatpa phongdorakle Government of India ki donor ministry ga Government of Manipur ga tied up tawduna mahairoi singda space science ki maramda hena khanghanabagi pandamda mahairoi yauna mioi 13 na saba team ama ISRO Bangalore gi damak ngasi Imphal thadokre khongchada da saruk yakiba oja amana ikoi gi paumi da phongdorapada apunma angang chama bets khaidokuna ISRO da thabagi mari suba tangkak oina ngasigi team adu ISRO da thungani khongchet asina angang singda space science ki maramda mamutta na khangangani haiba wafam thamlaki exposure visit trip oidoi so tuman ba phagi mafam sing sida ngam sing si phagi teacher tungi ba scientist nam to ni pandam ni education department ka phagi planning department ka dan laga apina lesson program ni ngam sing se salani have school da di mai education department ka no kan sila mo se tunga na selection to nga nga tani sa to se ni ko ma ko dong jabo ko na di sila ngam sing se salani have to ta ni ko si se nan mai ba ko no se es ka da khaming ba di mating nungai ba su pe do moi se pa na sa mating sila mayam Chinese man sila khaming ba mayam direction to raga satellite mai ka ni ya di planetarium di batang da mayam sila mo raga mo to kan sila research da how scientist ama mo mo ni ha ba ko kan se pa su ko ko do mali mating sila sila explain sin mayam sila aga how scientist me ama mani ko ni ko ka ni ko kan se sa ta इसी अपना मिनिस्ट्री ऑफ कंजर्वेटिव टीम से सिलेक्ट टीम मरी सी डॉलर मिनिस्ट्री का और कोई बुका ताया तो का नाम सिंह से बेट्स नाम चामा नोटिस की पुल का नाम चनिपान बेट्स निपान तुमना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से बेंगलुरु आरगा स्पेस रिसर्च की मकान का स्पेस की नोटिस में मकान का घूमना की नाम काटिला की मरी से बोता करनी कोई ममांगा टीम हम हाजिर हुए सिगे ममांगा ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯈꯔꯖꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤ 15 ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯁꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯑꯩ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯦꯔꯤꯑꯣꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯔꯥꯖꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ Fawaksaw yumnamda matam kuina mai mamduna lairamba adu Riyazuddin Khana 100 KV da onkatuna miyamda kutsina kre matam kuina mai gi awaba mayok naramba miyamda lenga ki mari lenaba authority ga tanaduna Riyazuddin Khana honaduna miyamda mai gi awaba leitana ba mating pangba sida miyamna mahakpu thagatpa phongdokna ki loinna mahakna hiram kaya da su miyam gi mating pangki gani haina thazba piki Manipur Swimming Association Sanduna National Championship Singda Medal Lorakraba Singbu Okpagi Tharam Ama Pangthokre Wangkai Ningthem Pukri Mapal da Leiba MZM
क्लब की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकिबा थौरम अदुदा ऑगस्ट टांग अहुमदगिना तरेट फावा बेंगलुरु द पांगथोकिबा 94 सुबा सब जूनियर नेशनल एक्वाटिक स्विमिंग एंड डाइविंग चैंपियनशिप अहमदाबाद दा ऑगस्ट अहुमदगिना तरेट फावा पांगथोकिबा 58 सुबा जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप अमदी ऑगस्ट 18 तरातरेट फाउबा अहमदाबाद दा पांगथोकिबा होमफदरा निपान सुबा सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप मेडल लौरक्रबा सिंहबु पुनिंग थौगकी थौरम अदुदा स्पीकर थोकचोम सेटिबर्टना चीफ गेस्ट वारोल थमनदुना सानरोई सिंगना मेडल चंगलक्लबा कांदा ओकपगी महुत्ता सानाबा हौगलक्पदगी पुनिंग थौगतुना हेना अफबा सानरोई ओइनबा सेंबिबा मतेंग पांगबा मथौ ताई लोइना स्विमिंग की ओइना तोखाइबा मफम अमा अथुबदा मियामदा सिनानबा होनरगनी हाइबा वाफम थमकी थौरमदुदा डॉक्टर नाहकपम रणधीर सिंह रिटायर्ड डायरेक्टर मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर सापम मोहेंद्र सिंह एक्स वाइस प्रेसिडेंट स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तेंसुबम थौबा सिंह रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी यासु सरुयाकी ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯥꯛꯇꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯤꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯅꯥ ꯂꯧ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯖꯔꯦ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯕ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯐꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯄꯥꯔꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯄꯨꯈꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯜ ꯑꯃ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯨꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ngamba mati gu le go bi ro ha bi si ai hai che daga ko no ko am kan le ko mo ko अरोबेदा मरोबा पाव अमुहना पिजरी PUCL की ट्रिब्यूनल रिपोर्ट खुदकता विड्रॉ तौनबा MP गिमो ꯂꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ PUCL की रिपोर्ट मणिपुर थुगाइनबनी हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी की माइगिदगी फोंदोरकले नॉर्थ विंडोना संदोक्सरी बनुमिदागी पाउमिन मतांगसिदा लोइजरे मिंग ताबिरिबा सिंबो मुका हन्ना जन्माबमना खुरुमजरी
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to Uttarakhand. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi manipur dasu hojikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpam oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909 390666 ta call to birau. Central Government ki thabaki exam mai pake khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi. Russell Coaching Institute mayang Imphal-da SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani. Mafam asida boarding da leiba satro khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri. Mafam asida saknaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri. Boarding the labor satra sing no madapung tara ozaga lunena larik pahanbaga lunena pung amagi physical training su pichari. Mafamasida subject kudingmaki shortcut method su takpi tambiri. Akagnaba sit masing kun khaktani. Yaubining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbihau natroga. Akupa marol gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawirau.